Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Unongwat RTI uba reaching san siang syai bat uba ker langsu uba dai umuktiar kila IT daga dorkas kabadon khan nyutali jing ai jing mut show Deputy Commissioner jongga East Giant Hills District u Shivansh Awasti hagabai dai bat ka jingkerpat ban panbha bat ban panjanai ga District Selection Committee hapo East Giant Hills District. Hau kerwa belapha syagilat patai kubor rengkat bat ki video. Kini ki arngut kila kenturu yau Deputy Commissioner ban le no kham kloi ya ki jingkerpat khnang bagi pai ba ki nio jing syania ya ka jing trekam ka bakhoj bat ka pasai jong District Selection Committee bat kila pen pauru bagi long ki bakloi ban shimenta ha ka jing yalang ban ya thir sani ha ka bayadai bat ka jing ai jing mot kumno ban pen bhai ya ka jing trekam jong DSC. Habedai bat ka benta jong ka DSC apa East District. Kumar i magla patai kebor pai bak bar pila i ba kajinya lenti jongi nunta ke ban bisar lani ban pejnya ya kerkom trekam bat kerkom penyaikam jong ka DSC kehaden mangila yo ki information lang ba ke RTI reply ke balang ila file man atani berdep ngila sini ba yo idom kam ke ba penbha ya kene kerkom proses prosedur jong ka DSC kenang ban long kum kat kum ka benta ke ban build confidence but ya kene sakri ba biang tam ki pai ba jong ka district ham tam sa ki ba apply kam te hak bai ka deb kan ni minta kasni ngilami sa u DC balong chairman jong ka DSC ngilabo ya ka suggestion sa ka sarkar kam tam sa ka DSC ban don kata ka reformation apa ka DSC ka kontri kam jong ka kalau kan ni ngilabo ka new tiliki suggestion sa ka DSC te ka banongkong ka habe dai bat ka advertisement te habe dai ka advertisement ka jing jong iman ka advertisement wala bo ka bakut minta kasni ngila ekran bar DC ba udai ban ai extension ya kapor bala sim baar udai ban change ka ketua mendoi tam bandon ban long preference ka ki ba nong song song jang district henry kidai ban sha tang yakin nong song song bapura jong ka district ya kataro DC balong chairman yang ka DSC ulap liang badala penmi ya ka korrigandum habe dai bat kan ka advertisement ke bala extend ke bala pensai ba dai tang kitrai nong song jong ka district kibala ban apply ka ni ka kam ka ba arpat ka long ka ba yadai bat ker competitive syaki applicants habe dai bat ka recruitment stages nila aya ka suggestion hakta kabalai habe dai bat kidai ban snano dai ka calendar mo jakar each period ya ka ba don kam habe dai ka DSC kidai ban don ban ka annual recruitment calendar ka basau kidai ban create lani appoint ka independent observation panel kebasan kajingkeli kabadai hamlong ka system kamalong secrecy bat confidential bah kabahindriu kajingkeli kamunta ka examination ka DSC ki day ban habdon hadu sau variant kabanyo kadai kabandon ka transparent and fair recruitment examination process habangila bo ya session bat kadai bandon ka CCTV lani ka video recording kadai bandon ka shutdown jong ka internet bat ka Omar sheet kadai bandon bat ka carbon copy bat kiwe badai ba prapat angila dawa ba ban display pada ka professional answer key kemudian baka exam kedai ban penpena ya ki answer key kenang mabisar applicants ki ban kin bisar kan poi ka stage pat lada don jing lani ki jing wit lani ki ding bomdai ke baki applicant ki yo ki candidates kan don baka mechanism ka bangi ka answer key challenge mechanism ka next stage ke balong pas pau ke kalong ba display lani ka publishing of final answer ki kababot pat kalong ka final merit list ka display haden baki la bisar ya barok kata ka answer ki kabakat ar pat kide ban notify bat ya kitu ki kandidat ki bela sajet na ka weka stage kide ban pen ibat ka marks bat ki information habe dei bat jongki candidates ka ban next ka balai kedai ba kedrau syai ba kan nuka ratio kide ban khod ya kan from one stage to other stage kantam sa individual stage kat kum ka ratio kumbai long menta 1:2 handre ngila session ban pen kiu na ka 1:3 ka next part kalong ka 14 ladawa bagandai bandon ka tie breaker rule lada don ki candidate ke bayat tie ka jok ka marks hadin baka written bat ka personal interview lada yatai ka marks king don ban ka specified rules ke ban break ya kata ka tie of marks ka next part ya ka dedication of final result we ka interview marks but ki information by dai batjangki applicants kan riu kalong ka creation of a separate DSC grievances cell ani
redressal mechanism. But kaddo kebalong ba increase the member belani ki stakeholders habe de bajong ka DSC committee. Te halor kani ngila acha jing thol cha BC ula kular ba musim kaya kani ka kontinti manumala gi ong ba hoi dokumen bandon ka reformation hapo jong ka DSC hapo kani ka district ke ngidang ape ka jubab lemba ka jing thol ba umsa ai kani ka por kisni ban wan. Ka assurance kan nagaliang ko ka ba pentina nagaliang ko ba banla ban le kini ko jing dawa ko uang ba unta pentip ki DSC member bat namarap kanero ka memorandum jong ngil ai copy ngin sa ai copy ro sa kinong mikma jong ka district ngado yo bai para kermen sella bat i kong Santa Mary sella te kun sa chong bisar bat ki ngin sa kong kejip kin sa khod yangi aku ban ya bisar bat barok kini ki suggestion jongi nang bakin proceed ya ka recruitment process jong ni usna dah jing ya dai bakani ka jing dawa jong ping yo iba pula de perubahan file gini RTI pala de hakni ki banai pala de tharai sumudul la dai kani ru ka jing dawa ka jong pi kani reformation la da kim sim khia ta ka tharai na sin jam ka jong pi kumbagi yo ibn ta pa pilai don lang armut pilai snok ti lang ta kani ta ka tharai ka sin jam na kliang jong pi la da na kliang ka DC office kamla ban le ye na ta kani la da ki penslam kumbagi penslam hakni ki port bala de ngidang ap kumba lakular ba unsa reply ya kani ka memorandum ke jongi ngina abya kata ada kod jingalang jong iro ngin pela do kodro ngin bisa ka kam ka ikin ya rai aden kata la don kam ki ba sa next stage kin poi ba chaka the department hoj na katuka RTI ka don arbenta sibenta kabalong ya kani ka recruitment process ka bala deb ka joka por nilapan ya kabarok information related ya ka recruitment process ka bala deb bat ker company ya te menta ngila samil ka bai debat ker company ya bat ker company kam jongka DSC tengila ada ka suggestion kanang bak kan long ka improvement apo ka district ya ker penjat kam ke jongki te bai de katu information semua haden manang analyze kidang support sa katuk ani por yang ni ngin selai ka ba don kam kajing penbha ya kajing tengkam pinjam nagaleng dong DC ngalak ban ong ba kala sedang nduk meneh baleng ong mata namar banaleng dong DC ula peni yang ni ka order ba ula de peni aga jinga de berga advertisement ke badang sen artinya dari Oktober harga ratusan te jinsa kala de ban kut minta gasni kadem gasni te halor kata nalem jongi aga jinga ganti jongi agi lagi series of RTIs nile nang ta ka DSC nang document to jeng kun samla jeng district ya pring jingat nanti kata ngila absorb ya kene ka advertisement but hade ngila absorb ngila study bang ngila lab ba sidon ki loophole sang nete ke ngila ya ban ya lu ya DC ke ula wanra ya jingla ka we gede ula ai extension daga sini ka ba ula penjalan saka arpo new tarik steyo ya extra gini di samla jangi menetapkam ka we ka ba pada ula haga korin ula wanra haga korin jendam ke order mendagasni haga bala mention ba ki permanent resident yang Isenti Hills apply te ngitip haga office memorandum jang personal department kala don ndai haga ni ka advertisement ba penmi na yang jang DSC kampat don te kamut menta lembaga ni ka korin jendam kala sai ba kajing thok lo kala mi bagi kun price nong di na Isenti Hills kan apply ya ni ka tam te ka message kalong very clear ka transformation kala sedang in the midst bangi yaj akan ka kam you have observed you recent development tika ni kada we na recent development but nila krensa you di siru topik habang sim ya kan ka kam nam ta public grievance nam bel sama jangi kamut bangin su don kajing ya thanyan ya ka bod district dan yo DC na DSC ndai ngi don ru yaki dawai bin penba remedy nam ta gini gijing tentang kasni lawan rai gini ki proposal ki solution ba kumu ban penba susu pada dia di siru nga ihi ya respond ba ula ai ba assurance don ki ba ai assurance bola bande don ki ba ung hab ban dia discuss ula ong hibang insokot ini hagin si por banangwan angkat ka ding don nang ba bat ka DSC hibrok we but hagajing ibit jogu ban khot yano yang donging in ban instruction ban khot yano but hagata discussion in sapit jaga outcome bagina gini khatnya beli pon bangila summit katno tuli kila ban omang la priang katno yang mungkin la ban priang
bat kalenti kam kutang hang ni ada naliang dong disihi bade Sharman bade isi ngi observe ba unkit khia hi ada dia ba unkit khia ti kalenti ga don bej aku bangila ban approach segi bor ba kham haloro ban panbhai ga di isi pang nam ta ga isentia bat ka ek bangi ka reformative steps bangi simnang ne mo ga jing har ya ga district ko jongka jilla Haka jing sisa PE haga office memorandum kala pemi dari personal department kala donhi dia kata in letter and spirit izan daya kin kelempat penteri kameta ke menta kasin kala awan kata ka haga jing thok ko mga omani kala pa haga jing thok ba in local resident ng izan di district kin apply ke ni ka kam gen long haga jing thok kala mi tangmaki kita kata ban reject ban accept yaki te mo uru ula satu bah ba ka e ka ba be ban le maksud ke district ki le ban ailat bagi kun jong betu ke district subuh ku sentia kin yok khambun khana nang ni khana te kadai kata obviously ngin sapit ba kini gi ingin yang guden hi ba kamdai ban ai commitment just by lip sync kuat bagan don buka action halo gini ke maka jingnya deh hi berkata ki steps de ngan ong ki ba haka jingnya nanti kibon ki loopholes bangila alap gini ki loopholes si yale ban panwandur namar ba kuma ong mene kala don gani ka advertisement ba artikel 3 Oktober 2006 ya peding jinglap ya kita gilok hol sitwa bagi kun samla kinde bandu ya kene ka kabu banyo jingsai bahkan ko mungkin approach baik mentai ka DSC bakin kam yo confidence kata ko but first part second part kadai bamenta na hagaji de bakin gi RTI bangla lapang to idang don information kiba nagaliang jong ka DSC kam ngin pat yo ki bila pan haga sekian RTI kathat RTI bila study kathat RTI kala global pitch arah tam satu nginang analyze in the midst of that kibun ki information di bang ina collect ikani ke sa tackle kita but ya kabadai ban like segi buah loro bila long prepare ya kata yang mentahi kemauang bang kuat bang pun samla ki misi ni kabu sisiteo tradisional buat nambure yaga jingnam di start jong kita ngayin jelek ban apply ki kam mi lenti balong bagi ni ki kajing mentoy kam dai yang kam dai marisin nilai nyala long over is ndai kajing mentoy ka dai nam ta jong ki buat namdu jingkermen ba kila dep graduate nyok kam sarkar mi yo ani ka dai reformative steps ke bangi don kam kajing terelang ka jong kiru mungkin wan mi sukmat ngara kepat ki bahaba kilap gino ki anomalies jing duna ki hakapor bagi ki exam written exam ki typing speed test physical test kino sini bahaban wi sukmat amar ting bagi phone ki ong kajia kunta how do we substantiate that mi sukmat min yarab ki da yaga eka hok ba pidai ban tim ki don ki ba kwa ban yarab ki kuntre ban wan ni kan bu jing ni tengin ni le tambah kan bu jing yaki ke